Timu ya Uganda Cubs esingire ekikopo cy'abasagaza bari hansi y'imyaka 17 habwe cyanga cya CECAFA bwanyuma yo kusinga ya Tanzania na gweri biraharyemwe omuzaka marizi zanrwa China kivonyemo yabazyo abazana Arafat Nkora hamwe na James Bogere nibo batebire Uganda goro z'obusingo zo mu cyeka cya kabiri bwanyuma ya Obwegyese ya Samson kutebera Tanzania mu cyeka cyo kubanza. Ogubiro mu rwakana Uganda iri kusingura ekikopo cy'emirundo mushanje y'ikitebekanisiibwe kandi timu zombi Tanzania na Uganda zirabireho kujwekere cyangeke Empaka za Afrika yo niziri kuza kuba mu ihanga rya Morocco kwezi kwa kane umwaka uguru kwisha.